Javier Saviola, Ludovic Giuli, Edgar David, Carlos Puyol, Rivaldo, Ruslan Sedykov, Valeriy Berezovskiy, Azamat Abduraimov, Sadir Nurxo'joyevich Japarov. Kutmandığı geçinizler bilen hurmatlı halayık kalık. Bizge girip gelgen ertenki geç nersege almaşkız, vaat etkiz, egemenlik günümüz bilen çin yüreğimden barınızdardı kutluktayım. Hurmatlı futbol görmanları, hurmatlı futbolçular, bugün bizden memlekette özgöçö tarihi gün bolup turat. Geçe Jalalabat'ta kuruluşu bütüp işke verilgen dünyölük dengeldeki Barcelona klubunun akademiyasını açıp geldik. Alevi bugün bolsa, uşul ele Barcelona klubunun akademiyasının kuruluşunu başladık. Bişkek şahrına bugün mezgil kutulçasını saldık. Bu kadamlarımız bilen biz bugünkü ösüp gelatkan kelecek muğulga dangır yol jasap atabız desek жаңылышпайбыз. Bu akademiyalar jakın karalıklarda özünün jemişin berbese dagı 10-15 yıldan keyin bugünkü 10-15 yaştagı baldarыбызды kelecekte mına bizdin artımızda turgan dünyölük dengeldegi bayaklarınday legendalarını bizden da uşu Kırgızstandan çıgat dep biz çoğ ümit kılabız. Uşunun bilen sözsüz bayaklı jıyıntыгын berep men bugünkü uşu Barcelona klubunun jetekçisi Laporta mırzaga anı menen birge gelgen uşul futbol legendalarına bizden Kırgızstan'a gelip лицензиясын берip biz menen gelişim tüzüp ушундай мектеп ачып аткандыгы үчүн өзүмдүн жана жалпы кыргыз элинин атынан анын ичинде ошо футболчулардын атынан терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу футбол көрмандары, футболдун фанаттары, мына ушул стадионго бекеринен келип олтурган жоксуздар. Стадиондун дээрлик 95% ушу фанаттар отурасыздар. Фанаттар сөзсүз түрдө өзүнүн командасы жеңсин деп ошого балет этет, көрман болушат. Men aytayын дегеним, бүгүн ушул дүйнөлүк деңгээлдеги футбол легендалары менен биз мына Азия чөлкөмүндөгү легендалар беттешкен турат биздин. Дүйнөлүк деңгээлдеги профессионалдуу футболчулар менен кичинекей Азия чөлкөмүндөгү футболчулардындай теңдештирип болбойт. Ошондуктан биз анча-мынча гол киргизип жиберсе бисек сөкпөгүлөр. Биздин команданын көпчүлүгүнүн дагы жаш өтүп калган балдар. Мына мен деле 55ке чыктым. Бая жаш кездегидей ылдамдык болбойт экен. Мен чыкпайт элем. Жөн гана ушу бүгүн суранышты, бүгүн ушу тарыхый күн болуп атат. Ошо менен биз менен мындай тарых үчүн, эстелик үчүн ойноп коюңуз деп ошон үчүн эле чыктым. Sözümün akırında Azia çölkömünden gelgen bizden de şu profesyonelliği ardagirlerimizge terek rahatsızlık bildiren bizden jerge gelip şu oyunlara çıkarıp atkanlar için. Sportta güç atasını tanımayıp da güçlüler gelsin.